Hello everyone, welcome to Bambasa Mancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-3 March 2026. Okay, sikhumbule ukuthi uqhawekazi ugcinekise yamabhakede uma ebona uAzande. Namhlanje sebeyamtshela ukuthi ubani uAzande and if emubiza kuthiwe kumele akoshe ukugcwala umlomo ukuthi baba omncane. Yo, kanjani manje? Malume akathumeka kanye noma akathumeka bahlezi phansi bakhuluma naye ngendaba yokuthi imindeni izokwazi yini ukuthi ihlangane kulungiswe ukonakele. Malume wakho ambuza ukuthi umndeni wakaMabandla uzoza yini ngakubo uzoxoxisana. Wathi nje uThumeka angeke uze wabuza umalume ukuthi uzoza nini. Wathi angeke uze kwakhona. Kwaqhamuka uyanga khona lapho uThumeka esathi uzofonela ummeli wakhe afake isihlukaniso phakathi kwakhe noHlathi. Kwavele wakhala ifoni kaYanga uHlathi ufonayo ufuna ukukhuluma noThumeka. Wavele wala waphetha uThumeka ukukhuluma noHlathi. Uma kaAzande ubizomfoka beceleni ukuthi bakhulume lento asefuna ukuyenza etafuleni kuhlelo kamnandi kudliwa isidlo sasebusuku. Bamcela ukuthi angayikhulumi manje lento kungcono abizele uAzande eceleni bakhulume bobabili ngayo yonke lento. Hayi uHlathi uyayigomisa shame. Uzivalele endlini uphuza utshwala nje emqondweni wakhe kushuthi ubona impilo isimphelelo okanye sekuphela kwempilo lokho. Uze ulalela ama-voice notes kaNtsiki emtshela ukuthi akangayiyekeli impilo yakhe iphele kanjalo. Bona bakhona nje umndeni. Qhawekazi ukhuluma nobaba omncane Mbumbulu ngalokho kwenzekile ukuthi bengingamele kwenzeke. Waze washo ukuthi ukube bazi bengeke aze aqalise. Avele wathi baba omncane Mbumbulu bona noqhawekazi abazona izihlobo and it's not like khona bakwenzela ukuroma. Avela wambuza uqhawekazi ukuthi umthetho wakho yiplayer yini. Wavele wathi nope, angilona iplayer kodwa ngingucoach. uNtsiki, uThandeka, uThulani bazobona uHlathi bamfica usayiloyo nto. Uzoyababuza ukuthi abamfonelanga ngani. Bamtshela ukuthi sifonile kodwa uyibambanga ifoni. uNtsiki usakhala njalo ngokungcola la endlini kodwa izolo uthi uklinile kodwa ushintsha lokho. uHlathi sebaxoxela ngoThumeka ukuthi akafuna ukukhuluma naye. Bavele bathi akaye kuye ezilalini. Wathi nje uHlathi nakayenzi leyo nto yokuzibukanisa nabantu lapha ezilalini. uNtsiki ube semtshela ngomsebenzi lona ozomlahlekela njengoba elokhu ezivalele endlini nje kwasemsebenzini akasayi kodwa uthembisele ukuthi uzozama ukushintsha. Ngiyibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe nomusho umbono wakho. Bye.